Studijski program biznisa i ekonomije Monteb na Ekonomskom fakultetu prvi je akreditovani program na engleskom jeziku na nivou Univerziteta Crne Gore. Naša ekipa provjeravala je kako je bilo tokom prvog semestra, a onda ćemo razgovarati sa profesoricom Majom Paćović o pomenutom programu. Mišel Vinogradov iz Rusije i Natalija Mićunović iz Crne Gore studenti su prvog internacionalnog programa ekonomije i biznisa. Razlog zbog kojeg su se odlučili za ovaj potez leži u tome što se nastava vodi na engleskom jeziku, a tu su i brojni benefiti koji uz nju idu. Mislim da je najveći benefit upravo ovog našeg programa to što imamo gostujuće predavače. To su ljudi sa velikim iskustvom i smatram da nam na najbolji mogući način prenose to njihovo iskustvo i to je prvenstveno, ja mislim, jedan od najvećih benefita jer to drugi smjerovi ne nude. A isto tako, eto da kažem, u početku jeste bilo možda malo teže da savladamo te neke nove riječi i stručnu terminologiju, ali to sve već sad postaje dio našeg svakog dana, prosto ušlo je u rutinu i sad već nema nikakvih problema. Mišel ističe da iako je samo 3 mjeseca ovdje kroz nastavu kako na fakultetu, tako i onu praktičnu već je dovoljno mogao da nauči o našoj zemlji. Fakultet je već organizovao 2 događaja. Obilazili smo Skadarsko jezero, Lušticu i stekli smo neka znanja o njima sa tog ekonomskog aspekta. Osim toga, primijetio sam da Luštic ima fantastične savršene pejzaže, tako da na osnovu ovoga do sad mogu da zaključim da je Crna Gora jako lijepa zemlja. Predavanja na engleskom, kvalitet nastavnog plana, mogućnost mobilnosti studenata, referenca predavača, organizacione, prostorne i tehničke mogućnosti fakulteta samo su neki od uslova koje je zadala akreditaciona komisija, a koje je Ekonomski fakultet morao da ispuni kako bi program otpočeo. Mi smo vrlo zadovoljni načinom na koji se realizuje programe posle ovih 2 mjeseca iskustva. Imamo 25 studenta, od kojih su 5 inostrani studenti, a 20 su naši građani, što je za prvu godinu i prvu upisnu godinu vrlo dobar rezultat, naročito ako znamo da smo mi dobili u stvari akreditaciju praktično nekoliko dana prije upisnog roka, tako da smo bili ograničeni u smislu informisanja javnosti i promocije, ali uprkos tome upisali smo vrlo respektabilnu i lijepu prvu grupu. Volja i entuzijazam da stvari urade na najbolji način postoji kako kod studenata, tako i kod nastavnog kadra. 20% nastave drže inostrani profesori, a isto toliko predavanja zauzima i praktični dio. U planu je akreditacija i master studija ovog programa. Jedan od uslova za upis na studije je potvrda o poznavanju engleskog nivo B2. Fakultet također nudi i jednomjesečnu radnu praksu inostranim kompanijama na završenoj godini studija, što će biti savršena prilika da se studenti još u toku studija upoznaju sa potencijalnim budućim poslodavcima ili možda poslovnim partnerima. A profesor doktor Maja Baćović je danas sa nama. Prvi semestar je završen i da čujemo kakvi su utisci, kako su vaši studenti prošli. Prije svega, dobro nam došli 60 minuta. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Dakle, kakav je bio prvi semestar? Sad možemo reći, je li tako, utiscima? Možemo. Znači, prvi semestar je bio jako dobar, čak u nekim segmentima iznad naših očekivanja. Svi smo se maksimalno stvarno potrudili da i kvalitet nastave bude na najvišem nivou, ali moram da iskoristim priliku a pohvalim i naše studente, znači koji su apsolutno ispratili sve naše aktivnosti, maksimalno su se angažovali da kompletan proces nastave prođe uspješno, tako da zadovoljni smo svi, i studenti i predavači. Završen je, odnosno već je pri kraju ispitni rok i značajan broj njih je već i položio sve ispite. Postoji određeni broj njih koji će završiti taj ispitni dio u avgustovskom, odnosno septembarskom roku. Ali generalno baš smo svi zadovoljni i nekako smo puni elana da uđemo u drugi semestar. Nismo ispitivali samo mi njih, odnosno anketirali smo i njih što oni misle o nama, tako da su oni i nama dali ocjene. I evo da kažem da smo vrlo zadovoljni feedbackom koji smo dobili od njih, tako da sve u svemu jako uspješan prvi semestar na Montebu. Evo, Maju, čuli smo inače da moraju posjedovati određeno znanje engleskog jezika, odnosno koji stepen mora biti završen. Pa sad za naredni semestar, za drugi, šta ste pripremili? Hoće li biti mnogo izazovniji u odnosu na ovaj prethodni? I šta kažu drugi studenti? Sigurno već postoji veće interesovanje, s obzirom da je ovo tek početak, za
upis sljedeću školsku godinu? Pa ovako, evo da idemo redom. Znači, što se tiče engleskog jezika, minimum znanja engleskog jezika jeste B2. S tim što uglavnom svi studenti koji su upisali Monteb kod nas imaju i veći nivo znanja, a i tokom samog studiranja usavršavaju to znanje. Znači, u razgovoru sa njima mi smo prosto vidjeli da oni učeći na engleskom, u stvari uče i sami engleski jezik, tako da su sad već u mnogo boljoj poziciji u odnosu na početak nastave. Što se tiče planova za naredni semestar, znači mi smo uvijek puni novih ideja i aktivnosti i u sljedećem, odnosno ovom semestru koji počinje već 19. februara, imaćemo kao i u prethodnom kombinaciju u akademskom dijelu naših domaćih predavača i predavača iz inostranstva. U prošlom semestru imali smo dominaciju američkih profesora, odnosno profesora sa američkih univerziteta. U ovom semestru imat ćemo predavače koji dolaze iz Austrije, odnosno iz Beča, imat ćemo predavače iz Francuske, također i neke predavače iz Slovenije u tom akademskom dijelu. A u praktičnom dijelu, s obzirom da je Monteb koncipiran tako da se kombinuju i teorijska i praktična znanja, imamo već u najavi veliki broj izuzetnih gostujućih predavača koji će našim studentima podijeliti svoja znanja i iskustvo. I evo samo da pomenem recimo nekoliko njih koji će održati svoje gostujuće predavanje na samom početku semestra. Što se gostiju tiče, znači počet ćemo sa izvršnim direktorom Porto Novi Resorta, gospodinom Stevanom Milićem, koji ne samo da je uspješan profesionalac i uspješan u poslu, već i edukovan u inostranstvu, tako da ima izuzetne i obrazovne i profesionalne reference i prosto bit će u prilici da prenese našim studentima svoje iskustva i znanja i da im na neki način olakša i njihov profesionalni razvoj. Ono što smo također uveli od ovog semestra, znači to je novina, to je da prikažemo iskustva naših mladih uspješnih ljudi. Znači slično onom Forbesovom sistemu 30 manje od 30. Mi smo uveli tu praksu i na naš Monteb, tako da smo odabrali dva mlada profesionalca koji su mlađi od 30 godina, a koji su već ostvarili izuzetne i obrazovne, odnosno akademske i profesionalne reference. To su gospodin Milan Babić iz kompanije Montcor, koji je magistrirao na London School of Economics i kompletno obrazovanje završio u Velikoj Britaniji. Također i gospodin Danilo Pavličić, koji je također obrazovan u Velikoj Britaniji, koji je menadžer u kompaniji Monteko, osnivač i menadžer Akademije piva, također član odbora direktora Lovćan osiguranja. Obojica su mlađi od 30 godina i njihove i akademske i profesionalne reference su izuzetne. Tako da smo prosto htjeli da našim studentima pokažemo, odnosno da im damo, da im pokažemo primjere uspješnih mladih ljudi koji su se školovali vani, a svoje profesionalne uspjehe su ostvarili dominantno u Crnoj Gori. I mislim da će oni biti u prilici da im daju i korisne savjete i prosto da sa njima podijele svoje iskustvo. Također, za početak semestra, odnosno za ovaj semestar, s obzirom da svi živimo u digitalnom dobu, mi smo obezbijedili gostujuće predavače iz te oblasti, tako da imamo gospodina Cedrika Gruseta iz Cyber Capacity centra za Western Balkan, koji će održati gostujuće predavanje u okviru digitalne ekonomije, znači predmeta koji organizujemo na Montebu, i gospodin Ivan Bošković, IT ekspert. Također, na nivou fakulteta, znači to je događaj ne samo za Monteb studente, već i za sve studente koji studiraju kod nas. Znači, na početku ljetnjeg semestra uvijek fakultet organizuje Right Start, znači događaj posvećen početku nastave, tako da će gostovati i gospodin Filip Radulović, koji je aktuelni ministar transporta, ali ono što je također njegova dodatna referenca jeste vrlo veliko profesionalno iskustvo u inostranstvu i naravno obrazovanje. Inostrano obrazovanje, tako da imamo sad već jedan pool izuzetnih stručnjaka, izuzetnih eksperata i nadam se da će svojim znanjem i svojim iskustvima pomoći našim studentima da prosto i oni bolje krenu u svoje profesionalne vode. Ali vi ste na čelu čitavog tog projekta, s obzirom na to da ste zaduženi za Enteb, da ste zaduženi za sve što se dešava i sami ste se obrazovali širom svijeta, došli ste u Crnu Goru, svoje znanje prenosite drugima. Da li se plašite, mislim, to je bio vaš izbor da se vratite da ovdje, znači obrazujete omladinu, da li ovdašnja omladina sada želi da se zadrži u Crnoj Gori ili da ode dalje? Plašite li se odliva mozgova? Jer ih apsolutno spremate za svijet.
Ovako, prvo moram samo da vas dopunim. Monteb je, ja jesam rukovodilac Monteba, ali prosto moram da kažem da je Monteb timski projekat, znači u koji je uključena kompletna uprava našeg fakulteta, tako da svi dajemo Montebu i svi doprinosimo kvalitetu Monteba. Također i naši profesori koji se svi maksimalno trude i evo, stvarno moram da kažem javno, na bazi prvog semestra iskustva u prvom semestru napor i trud koji su i naši profesori uložili u sami kvalitet nastave i u organizaciju programa jeste za svaku pohvalu. E sad, što se tiče ovoga što ste pomenuli, ja sam se obrazovala i u Crnoj Gori, ali sam se i usavršavala jako puno u inostranstvu i imala sam mogućnost. Međutim, vratila sam se tu, ovo je moj grad, moja zemlja i moram da kažem da bez obzira na sve možda i neke predrasude i iskustva, ja mislim da svako ko želi da radi, ko želi da napreduje, ko želi da se usavršava, može da ostvari jako dobre profesionalne uspjehe i u Crnoj Gori. I evo, pomenula sam i naša 3 gostujuća predavača, znači gospodin Stevan Milić, Milan Babić i Danilo Pavličić. Oni su svi profesionalci koji su ostvarili izuzetne rezultate u Crnoj Gori. Znači, oni rade na međunarodnom tržištu iz Crne Gore, sarađuju sa inostranstvom i konkurentni su na međunarodnom tržištu, ali su svoje uspjehe ostvarili baš tu. Tako da ja mislim da uz volju, rad, entuzijazam možete da ostvarite uspjeh u bilo kojoj zemlji, naravno i u Crnoj Gori. Evo i za kraj, Majo, ako se po jutru dan poznaje, Monteb će tek da, što se kaže, uhvati zalet i da bude još bolji i bolji. S obzirom na to da prva godina već je pokazala rezultate, interesovanje studenta sigurno raste i bit će još više studenta u novoj školskoj godini. Jeste i moram da kažem, mi smo napravili konekcije sa određenim organizacijama koje reklamiraju studijske programe na engleskom jeziku na međunarodnom tržištu obrazovanja. I u prethodnih mjesec dana imamo jako puno interesovanja, odnosno upita, bukvalno sa svih kontinenta. Znači, nije da smo samo interesantni za crnogorske studente i za region. Znači, imamo upite koji su vrlo heterogeni, znači dolaze sa svih strana svijeta, tako da ako se po jutru dan poznaje, onda ćemo imati jako veliko međunarodno interesovanje za upis na prvu godinu sljedeće školske godine, za sljedeću školsku godinu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Mi ćemo svakako vas pratiti i u narednom periodu. Hvala i vama. Hvala još jednom, Majo.